Prikaz dvorske sale u Kruševu. Na prijestolu skrštenih nogu sjedi Bajazid. Iza njega i ispred ulaznih vrata stoje naoružani spahije i janjičarije. Na podu s desne strane Bajazita, ukrštenih nogu, sjedi Vuk Branković, a na levoj strani Evrenus Paša. Preko grba cara Lazara okačena je turska zastava. Na desnoj strani dvorske sale, svezanih ruku na leđima i debelim omčama oko vrata stoje carica Mileva, carica Milica i majka Jugović. Carična Marija drži konopce u ruci. Bajazid se obraća carici Milici. Mnogo krvi prolilo se juče, mnogo krvi, da se sve crveni. Ja izgubih svog baba i brata i velike vojskovođe moje, Šahim Pašu i Ali Pašu. Ja pogubih tvog muža i sina i njegovog vjernoga kneza, Obilića, krvnika turskoga. Jeste krvnik, ali je i junak, da ga ravna na zemlji ne bješe. Ja pogubih mnoge vlasteline, Jug Bogdana i sve Jugoviće. Majka Jugovića jeknu. Nek si proklet, nevjernička dušo, ti sultane poganog Muhameda i ti gubo Vuče Brankoviću, pakao vas Bog dao progutao. Tog momenta majka Jugovića pade na pod mrtva. Bajazid, kao da se ništa nije desilo, obraća se maloj caričnoj Milevi. Ja pogubih mnogu srpsku vojsku, malo ih je uspjelo uteći i odvesti pola ti rodbine u planine, trag im izgubismo, ali pobjeda sigurno je naša, iako smo mnogo izginuli. Tebe mala, ja za ženu hoću, pa izaberi smrt ili gospodstvo. Carična Mileva počne da se otima. Carična Marija povuče uzice, jako prema sebi. Mileva počne da se guši. Vuk Branković ustade, pa se ponizno pokloni sultanu Bajazitu i veli. Gospodaru, Bajazid sultane, ukrotit će tvoja volja silna, njene snage, kad dođe vrijeme. Zato štedi ta nje mladi život, s vremenom će ona te voljeti. Sad je važno da si pobjedio, a ja ću se, care, postarati da ostale koji su izmakli sve pohvatam i tebi dovedem, kao što sam davno obećao tvome babu, mome pobratimu, koji eto sudbinom je pao. I sva moja obećanja data ja predajem tebi sad u ruke. Postavi me za despota Srba, sve ću tvoje želje ispuniti. Tog momenta kroz vrata nagrnuše Stevan Musić i sluga Vajstina, neobičnom snagom udarajući mačevima i sekući Turke. Bajazid skoči i vešo se skloni iza prijestola. Vuk Branković potrči za Bajazitom. Nasta gurnjava između njih dva. Evrenus Paša skoči na noge, izvuče sablju, ali ga Stevan Musić ošinu snažnom mačem po sablji, koja mu ispade iz ruke. Drugim potezom Stevan probode Pašu, koji razrogačenih oči gleda, pa pade potrbuške na pod. Malo se zakoprca, pa ispusti dušu. Marija ispušta konce i bježi, sakri se iza velikih debelih zastora. Mala Mileva vrišti. Braco, braco, Stevane! Carica Milica viče prema Musiću. Udri, Musiću, udri! Bog ti snage dao! Bajazid snažno odgurne Brankovića, koji se zastatura pa pade na pod, pored carice Milice. Brzo se podiže, mučki uhvati caricu Milicu za kosu i stavi joj nož pod grlo, pa veli. Nazad, Stevane, ili će krv pasti. Ako želiš tvoje ujne život,
baci mač i predaj se odmah. Carica Milica vrišti. Ne, sestriću, ne! Udri krvnike, tako ti Boga! Stevan Mušić gleda Vuka Brankovića, okleva, ništa ne shvaća, jer nije u toku događaja o izdaji Vuka Brankovića. Ovo oklevanje iskoristi Spahije i s leđa mučki navale na Stevana. Pogađa sabljom u leđa, Stevan pade. Razrogačenih oči gleda Vuka Brankovića, urlikne. Ili, lama savadhani! Stevan Mušić pade i ispusti dušu. Sluga Vajstina polete prema prestolu. Odakle se pomoli glava plašljivog Bajazita. Vajstina dotrči do prijestola, ošinu mačem prema glavi turskog sultana. Bajazit ustukne. Mač se zari u prijestol. Vajstina trgne mač nazad. Ponovo zamahne. Ali mu Vuk Branković priđe i zabode mu nož u leđa. Sluga Vajstina se bolno okrene. Gleda u Vuka Brankovića zaprepašćen. Polako pada i urlikne. Ili, lama savadhani! Sluga Vajstina pada. Posljednji srpski vitez ispusti dušu. Nasta grobna tišina. Posle nekog vremena pojavi se glava turskog sultana. Bajazit, tek pošto ustanovi da su oba srpska viteza mrtva, usudi se da napusti zakon. Kroči napred, pa veli. Evo, Vuče, tebi presto Srba. Vratit ću se kad zemlju očistiš. Nevjerničke, razbojničke bande, koja, eto, na svakom koraku iznenada kukavički tuče. Bajazit zapovednički pokaza rukom prema Spahijama da povedu malu Milevu. Mileva se otima, ali bez mnogo uspeha. Bajazit se izgubi u otvoru vrata. Za njim cijela povorka Turaka, vodeći malu Milevu i noseći mrtve sultana Murata, princa Jakuba, Šahin, Ali i Enverus Paša. Marija se pomoli iza zakona. Vuk Branković ode do prijestola i lukavo se smeškajući sede, ukrstivši noge. Marija mu priđe, stavi ruku na njegovo rame i poljubi ga u obraz. Vezana carica Milica urlikne. Proklet bio Vuče Brankoviću i ti ćerko moga tela telo, da Bog da vas oganj sagorio i ima vam vječno sram ostalo na usnama svih vjernih hrišćana. Na pozornicu dolazi stari guslar, odeven u crnogorsku narodnu nošnju. Umjesto gusala nosi puško mitraljez preko ramena i vodi klinca
držeći ga za ruku, koji je obučen u crnogorsku nošnju, a na glavi nosi srpsku šajkaču. Klinac počeo da peva. Mi ponovo Srbi u ropstvu čamimo, komunizam s poturicama moramo da zbacimo, da živimo svi u slozi, Sveti Savo ti pomozi, pojte mu Srbi, pesmu i utrojte. Svi u glas. Mi ponovo Srbi u ropstvu čamimo, Tadića i Šiptare moramo da zbacimo, da živimo svi u slozi, Sveti Savo ti pomozi, pojte mu Srbi, pesmu i utrojte.